Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Күнөөлөр кечирилип, Аллахтын алдында даражаң көтөрүлүшүн каалайсыңбы? Анда бул хадисти угабыз. Абу Хурайра радияллаху анху риваятлан хадисте Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга кайрылып: "Ала адуллукум ала ма ямхуллаху бихил хатая ва ярфау бихи даражат." Аллах силердин күнөөңөрдү кечирип, даражаңардын көтөрүлүшүнө себеп боло турган амалды иш аракетти силерге көргөзөйүнбү деп сураганда, сахабалар: "Бәлә я Расулуллах, ооба, көргөзүңүз, о Аллахтын элчиси" деп айтышты. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Исбагул вудуи алал макарих." Кыйынчылыктарга карабай дааратты толук алуу. Касратул хута илал масажид ва интизарус салати ба'да ас-салат. Мечиттерге карай көп басуу жана намаздан намазга чейинки убакытта күтүп олтуруу. Сахих Муслим. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.